Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union haka arpesan tarik risau arjar besau. Kalalit banyukendu yu Chief Secretary ke Sorkar Jela uba DP Walang. Nak bentaban pensengau syu ki khatsan teli ki mat jingdawa ki bakaseng kala paru syaki DC baper haki di kendiat sengi. Nak bentaban dawa ban penthamai no ya kerukam thong jam hapo MPSC ba DSC. Ki mat jingdawa bah khamat ki bakaseng kala pensengau. Kilong nak benta bandon no ka khut ka suba hakarukam thong jam. Kumjuru bantung ikinong tray ki bapanyat hapo MPSC ki bomdan jingade bat ki riu sain perthei ni ki seng sain perthei. Habakran syakilat bathai kubor usamla lambok star wal marngar presiden rang ba kaseng ulaong ba kaseng kakwa ba kanu jing thongkam kamdei bantuk klar daki kam sain perthei henre kakwa ba ki badei hok banyo kidi banyo ya kakam. Gikwa ba jing penrung jing khang dien kade ban kut no ulaong. Shu ulaong ba watla omla bantip manu kita ki bayara penyok kam. Hendrei ulaong bashisin baladon ke khana kadon bet ke jingja. Shu ula kuburu baka sorkar kamla ban ai kam sorkar lut ya baro. Hendrei ulaong balada kadon ke khut ke suba haka thong jam. Kan pinhun ni ki samla thep kam bat kandon ke jingya khun bashisha haki samla. Halor kini ki jingdawa nakaliang UCS ule thu baka sorkar kadang ya syakmat ban pet bnya yakini bat kaseng ke khmilenti baka sorkar kan penurlong no yakini ki jingdawa. Kejingwan yang penduk nak yang seng yu CS tak kesini dan syukur kemau kolong ba kadin ba terang bagi anu cukuran sepang kejing long berhenti kejing kod kejing long transparan telah menong program tunjam lah kolong hagunun departmen kam tam cukup ngikran sepang kejing unuk pertama menteri kam berisi dihendai kejingnya inti juga sen kam semlakut pengiklan datang di MPSC. Ada itu Pak Kismi baladap dan ini nak yang ke sel juga seng, boleh membuat sel juga seng. Hak distrik repair. Ini lah instruk berpihak punya kenduk sisi. Pihapan pak kecil tok sungai jemput nang ba. Ikwa ba kita kecil tukam tunjam ru. Kamdai benong iklan jengkut jeng subah tang po MPSC dari Pak DSC dulu. Dia kejuan kenduk jungi minta kesini jauh siasu kadai halor kan ikan jungi kang kabang iklan sepang ga pembunuh pertama tempat reform tentang tunjang hapo di district selection committee repair ada yang sutuna kalau ba nakaliang chef lo batai ba nakaliang sarkar ba selo ba kalau cukup jumut nam tam pertama kontrikam bat kijon hadu khasan tri di point rai pila yo ki singi bla share lo ba di rasa group speed la kai kuat di tu di point aku pangliang saya suruh kubur di ruang berangkam bat kidan tangkat tu kali tiba kidang hapan teknia pembetu benong pendu no pastoran tu di PCND komito kidang hapan eksamen nama penggue istiad di pendu no bat kulit pet har bat spun tuling kalau adon ya kata hendai nak kaliang CS pasua bat tiba dah hapan teknia kenang bat swab semen no pendu hari kibai ki point ki bangile keren nak kedau kedau DC but I ki mat ki bangi suggest so DC repair na kaliam si aso la pet bagi long kam de bangi ban kalong ba la kalong di vice chairman ne ki non official di badai ko di STU ki kwa bagi gundai ki badon jinge dei bat nunu politician ban nunu ko party andai ko bakaran UCS long ba teng kena kalian ke personal department of personal kena melakukan identify ba ini beri dulu don jinge dei ban hari kaya jik tu ba sa ando sungi kolong kalau ka recruitment process ni kam dei bandam dan mo political interfere ki badan hop candidate long deserving banjo ka di kita banjo di kwa bakani jing ya perung jing kangdien keben kut keben ala ik beru don hop banjo andai hot ngimyo kita ki sebut menong ban piam makma ini diberi buat tetap program dei we bakadon kakana kadon bagi jing ong we bakadon trem kadon bagi ong boong isla pihak iki we kebe tikani ke pelong ini ba ngi kwa ba karpon tung jam la kelong DC ne wat ke pendok negara MPSC ke mamput ng subana tapi baru we ba ki DC level kelong ba kita ban apply kun lo pupus nai kapan nang berkelan la kelong tin kasih negara jangan lupa pupus
Jadi kimla pan nang berkena kita mut kimdi kasih kimdi nu baru. Long kisutu tak kadang long ikwa bahwa kesukar kana mla pan ai kam lo di baru kan. Andai kana nu kacing tukam tungjang pan pendok nu ke interview tu nu ko belum ko sebab nang penhun pat di kesamla ka apa kam. Mateng-teng kita pan kriak kita pas bulu repair andai dak por lai apply kam wara jidu ni kerman menong ba ngam ti kena pan yuk ne kam ba ngam dun itu undun bai panya training andai ni kwa banyak kata kam kacing atatin lai kerman wengno ajumut kat sama. Kenapa gendon ke jingkun competition gendon ban ba tibet hop di ben yuk ya kam le omba dono khnyet ne ban yarap manu ba pensiong ne yuk kam kata ke jing tu ba siang yuk alien peseng langba kan ni ka employment and monitoring service peseng ba ini kemudian bat ni kmi nanti ba kumbiakran CS ki mat ba kasan diri di ina kedau di babun ni ki long positif bat nakaliang sarkar ki don ki benta ki mat untuk ba kedau ni ki nakaliang sarkar ka ale rejong kabram ka exercise ba examen bat kan sa hikmi nanti ba kumbiakran CS ba bat nakaliang sarkar kadon ka jingmo ka di form no akan tiba dai hakani ka kuman proses la ka di isi ka pakai bat kata ka jing trang on jinu jungi ba ni kerman ba ka e jing yai ki eksar juni ba kamdai ba ong mantas ki de tang jingpot ni sri bodien ban ni nanti ba kini ki ajing mot do ong snam bat penhun bat mara pat ta jiksenia samla per jala hati kombat ka macam tidak ba tolong ba di sisi kumbakaran ong ba ke ganu ko pos bat apply to pos kapan nang tin garo te ay bangi ya bling misa panlu spangkili abni di si namar pa waru rober kumbi syayu sugi nong uat yumba jur plat yo kam sagi breu ju MLI MDC di minista kota ringi kwa ba hadi gili kom tu jam wat di DC level ke bendang kompetitif kalau kod nong suba dia tol ni ajmut ba kenamde ni ajmut ba namde bendon kuno ko political interference Kira belum kuat nong sebab bah rujuk ke kuat. Kadai ban don dah pakai rendah dari bah right post mentah ya sop ujuk i appointment dari nakal yang si asong bah. Jadi ni bah stream ban jadi bah kalau saya baik wave light ke post hapuni appointment bah nambah ini apa je sementah isam lah per anak apply ke post. Ini berhasil push ke post. Hiwi pat kha kunu polisi kuasa ini kita kam sok nang lah. Jadi lo kata kena urip bang sekarang tu bang MPC ke hapan. Kot mensuah hapan lah pemtengkam pemtengkap sing misa Bandung ini di distrik Bogor. Bagi ni ru hapan kot mensuah. Maladak kendon kata di terkam kot mensuah jadi kam sok lagi kendon baik. Dan yang tang saban bahkan kanu ke recruitment proses kamdai bandon kanu ko interfere dengan alat ikisamla dan hok bat kepala sa bentuk takam di bandong kita ki politikal politis pi phenamla beditek adu mentah sudah tang jing khana samaya kuma krem ne hendai wis long ba bakadon ta yul sekadon bat yul sekalong lu hendai padon tu wi bandu wan mismat oh ngade ngatung tong ministan tung tong meli kuma ta padon jenladon kuma ta te lasuk rem ta kunung politisya kae Andai dia yang tak bentang orang bah, hak bah mengenai sekman, kami dah cuba nami kum kita jeng tu kana, kum tajing terang andai, ai bukan kod cuba kenapa kejeng sini.